vreme kada je znanje još mirisalo na papir. A računari bili retkost, ne obećanje. Pojavila se ideja da učenje može da bude živo, interaktivno, multimedijalno. Tako je počeo Multisoft. Pre interneta, pre platformi, pre klikova. Multisoft je već spajao sliku, zvuk i reč. U Jugoslaviji, gde se digitalno tek rađalo, nastajali su prvi koraci multimedijalnog obrazovanja. 30 godina nije samo broj, to su godine borbe sa sistemom, tržištem, navikama. Godine u kojima je pira bila jača od podrške, a vizije često ispred svog vremena. Ali znanje ne odustaje, ideja je da deca uče drugačije, da škola može da bude radoznalost, a ne samo obaveza. Ta ideja je opstala. Ovo je podcast o digitalnom obrazovanju, ali još više o ljudima koji su verovali u njega. Dok još nije bilo moderno, o pionirima multimedijalnog izdavaštva, o Multisoftu. Danas, kada je digitalno svuda oko nas, vredno je setiti se onih koji su krenuli prvi, koji su znali da znanje mora da prati vreme i da obrazovanje nikada ne sme da stane. Slušate Multisoft podcast. 30 godina unapređenja digitalnog obrazovanja. Priču o viziji, istrajnosti I znanju koje se ne gasi. Godina je 1996. Zamislimo ovako. Dva čoveka se voze kroz sam centar Užica. To je prilično težak period. Mislim, tek su ukinute one stroge sankcije. Upravo to. I sad, jedan od njih naglo koči nasred najprometnije raskrsnice u gradu. Znači, potpuno ignoriše sva moguća saobraćajna pravila. Bez ikakvog obzira na automobile iza njih. Bukvalno. I onda ovaj drugi u panici iskrači iz automobila. U rukama drži onaj mali plastični fotoaparat na film. Znaš, onaj takozvani idiot. Aha, sećam se tih aparata. I on se brzo okreće oko svoje ose, okida 4 fotografije u svim pravcima, uskače nazad na suvozačevo mesto i viče vozaču da beže. Beže pre nego što nastane potpuni kolaps u saobraćaju, pretpostavljam. Da, pre nego što ih neko pregazi ili policija zaustavi. I mislim, ovo ne bi bilo toliko čudno, da ne pričamo o ljudima koji su upravo u tom trenutku pravili nešto što svi mi danas imamo u džepu. Pravili su preteču Street View opcije svog grada. Tako je. I to, pazi sad, punih 15 godina pre nego što je Google to komercijalizovao. Znači, neverovatno. Stvarno zvuči kao naučna fantastika za to vreme. Znači, godina je 1996. I sad Srbija se onako tek budi iz perioda onih teških međunarodnih sankcija. Restrikcije struje su bukvalno svakodnevica.
Hiperinflacija je ostavila one ogromne ožiljke. A internet, internet onakav kakvog ga mi danas znamo, on praktično ne postoji. Da je lap konekcije tada bila apsolutni luksus. Znači, to je ono krčanje modema, a termin tipa širokopojasni internet, pa to zvuči kao nešto iz naučno-fantastičnih filmova. Apsolutno. I baš u takvim uslovima jedna mala grupa ljudi u Užicu odlučuje da celokupnu istoriju svog grada, znači njegove ulice, lica, arhivu, pa i samu dušu grada, kompresuje na jedan jedini plastični disk od 650 megabaita. To je savršena slika tog trenutka. I zato mi danas radimo ovu dubinsku analizu upravo tog poduhvata. Znači, istražujemo nastanak prve srpske multimedijalne enciklopedije na CD-ROMu. Ona se zvala Užice nekad i sad, a stvorila ju je užička firma Multisoft. Naši glavni izvori za ovu priču su memoarski zapisi samih kreatora, koji su sabrani u knjizi u Multisoftu, kao i ona originalna tehnička specifikacija samog programa. Da, i pre nego što zaista onako uskočimo u ovaj vremeplov, postoji jedna vrlo bitna napomena koju moramo da napravimo o samim izvorima. Zato što temelj ove digitalne enciklopedije su bile, između ostalog, knjige poput Istorije Titovog Užica. A te knjige su pisane u jednom specifičnom vremenu i sasvim prirodno su nosile određene političke i ideološke prefikse svog doba. Tačno tako, i tu zaista moramo biti potpuno jasni. Mi u ovoj analizi te tekstove posmatramo isključivo kao istorijsku građu i izvor podataka. Znači, mi ne zauzimamo nikakve političke ili ideološke strane ovde, niti sudimo o tom vremenu. Naravno. Strogo se držimo činjenica iz tih originalnih izvora, jer ono što je ovde zaista fascinantno nije ta ideologija, već sam mehanizam, znači kako je ta obimna građa tehnološki uopšte prebačena u digitalni format. Ovo nije samo priča o softveru, to je priča o tehnološkoj snalažljivosti, o inženjerskoj domišljatnosti, jednom ogromnom volonterskom poduhvatu zajednice u momentu kada je to prekosilo apsolutno svakoj logici. U redu, ajde da ovo detaljno raščlanimo onda. Da bismo mi uopšte razumeli mehaniku ovog projekta, moramo prvo da sagledamo šta se sve na tom plastičnom disku zapravo nalazilo. Znači, arhitektura te vizije je bila podeljena u 4 celine. Prva je bila istorija. Da, to je onaj najobimniji tekstualni deo. Tako je. Pričamo o bazi od impresivnih 3000 stranica teksta. Sve je hronološki i tematski sortirano. Sad, danas mi jednostavno pritisnemo od C, T, R, L i F i nađemo neku reč. Ali u to vreme, kako su oni uopšte pretraživali toliki tekst kada tadašnji operativni sistem, znači Windows 95, nije ni prepoznavao našu ćirilicu i latinicu na adekvatan način? Pa to je bio ogroman tehnički problem. Operativni sistem je u pozadini sva naša slova sa kvačicama video kao neke specijalne karaktere. Recimo kao srednje ili uglaste zagrade. Aha, znači ukuca š, a on vidi zagradu. Taj problem kreatori su morali da napišu potpuno nov svoj sopstveni program za indeksaciju. Znači, taj program je radio tako što je metodično prolazio kroz apsolutno svaki tekstualni fajl na disku, onda identifikovao svaku reč dužu od 2 slova i svesno je mapirao te greške u sistemu nazad u naša slova. I od toga je on stvarao jednu posebnu bazu podataka. Čekaj, znači on je pravio paralelni rečnik svih reči na disku. Bukvalno to. I onda, kada bi korisnik ukucao neki pojam, program nije pretraživao tekst direktno, jer bi to trajalo predugo, već je gađao tu optimizovanu bazu. To je zapravo omogućilo da pretraga bude trenutna. Mislim, to znači da su oni morali da nauče program da leva zagrada zapravo znači slovo š. A mislim, samo to unošenje teksta je bila posebna noćna mora. Ja sam čitao da u tim njihovim čuvenim takozvanim UC fontovima veliko slovo ž se kucalo tako što se pritisne šist i broj 2. Da, a malo slovo č se recimo dobijalo znakom tilde. Da, tilda, ono vijugavo čudo na tastaturi. I 1000 stranica su otkucane na taj način. A pazi, to je tek prva celina diska. Tačno. Druga celina je bila galerija. Ona je sadržala 3000 fotografija, pa onda oko 100 minuta zvučnih zapisa, znači od onog tradicionalnog pevanja izvika preko pozorišne muzike do rock'n'rolla i čitanja poezije. A bilo i video, zar ne?
Da, uz to je bilo i 25 minuta video zapisa. To je uključivalo arhivske snimke lokalne televizije TV5, kao i neke fantastične kadrove iz filma Puriše Đorđevića iz daleke 1961. godine. Imali su tu i posebnu sekciju za slikarstvo sa stotinama dela užičkih umetnika. A onda imamo treću celinu, sekcija mape. Tu se nalazilo preko 120 mapa, onih turističkih, arheoloških, privrednih. Ali ono što je tu bilo najneverovatnije je ta interaktivna mapa grada i okruga. O da, to je bio pun pogodak. Znači, ta mapa je bila potpuno očišćena od starih naziva, a raskrsnice su bile, da kažem, klikabilne. I ti kad klikneš na neku raskrsnicu, otvori se fotografija te konkretne lokacije sa ulice. A pored toga, postojala je i mapa grada od pre 100 godina, gde su korisnici mogli da kliknu i vide arhivsku fotografiju te iste tačke iz prošlosti. Mislim, to je praktično bio rani oblik neke opcije za putovanja kroz vreme. Pa da, i kad malo bolje razmislimo o tome, to je onaj fundamentalni koncept koji će tek deceniju i po kasnije giganti tamo u Silicijumskoj dolini da realizuju kroz alate poput Google Maps i onih Street View opcija, a ovi su to radili 96. u Užicu. I na kraju, ta četvrta celina diska bio je segment projekat koji je bio posvećen samom nastanku te enciklopedije i firmama sponzorima kojima je na taj način bila obezbeđena trajna reklama. Ovde priča postaje sjajna. Čekaj malo. Znači, mi imamo 3000 stranica teksta, 3000 fotografija, 100 minuta audija i 25 minuta videa. Kako to tehnološki uopšte staje na jedan disk od 650 megabajta? Mislim, mi znamo da su ovi današnji formati brutalno kompresovani, ali tada, ako obična, BMP slika u nekoj niskoj rezoluciji zauzima recimo pola megabajta, 3000 slika bi tražilo skoro gigabajt i po prostora samo za sebe. Nešto tu matematički prosto ne štima. To je odlična observacija i tu mi zapravo dolazimo do tog majstorstva tehnološkog kompromisa. Ceo problem je ležao u razvojnom okruženju koje su koristili. Oni su radili u čuvenom programu Toolbook. To je inače alat koji je stvorio jedan od suosnivača Microsofta i Toolbook je bio fenomenalan za rukovanje stotinama hiljada stranica teksta i za pravljanje onih interaktivnih dugmića. Ali uvek ima neko ali sa tim starim softverima. Upravo to. U tom trenutku ta njegova osnovna verzija nije podržavala kompresovani JPEG format za slike. Zato su oni morali da koriste taj takozvani BMP format koji ne kompresuje podatke na isti način i zauzima nenormalno ogroman prostor. I kako su onda to rešili? Mislim, kako su izbegli da im samo te slike ne popune 2 cela diska, a kamoli jedan? Osiromašili su boje na samo 256 boja. Monitorima sa katodnim cevima, ta redukcija boja se iskreno jedva i primećivala. Da, na onim debelim monitorima je sve izgledalo malo mutno, svakako. Baš tako. I isti taj brutalni kompromis je morao da se napravi sa videom. Znači nije tada bilo modernih MP4 formata. Oni su koristili stare AVI fajlove. Izašao bih ponekad u foru, na kuku ili livadak. Duboko, dole, oko zaleđene đetinje, šćučurile se 2-3 gomile kuća. To je Užice. Dođi, planina te zove. Oj, devojko, milo moje. Godinama pre nego što je svet uopšte čuo za Wikipediju, A kamoli za neke online mape? baš to, znači dobro deceniju pre nego što je ikome palo na pamet da mapira ulice kroz, recimo, Google Street View, takvi koncepti su već bili pretvoreni u stvarnost. I to, pazi, ne u nekoj Silicijumskoj dolini. Da, ne u laboratoriji sa onim neograničenim budžetima. Upravo. Napravljeno je bez interneta, pod restrikcijama struje, u jednom malom gradu u Srbiji, konkretno u Užicu. Današnja detaljna analiza nas vodi u te 90. godine prošlog veka,
pravo u središte jedne, pa gotovo donkihotovska borba. Fokusiramo se na taj sudar jedne futurističke digitalne vizije i one potpuno analogne trome birokratije koja tu viziju, mislim, prosto nije mogla da stvari, a kulminacija celog tog apsurda dešava se u decembru 1997. Da, čuvana dodala. Dodala nagrada Disco Bolos u beogradskom Hayatu. To je tada bio apsolutni informatički Oskar. Ok, ajde da ovo raščlanimo. Kako je to zapravo izgledalo te noći? Pa, ta scena u Hayatu je zapravo savršen presek tog vremena. Mislim, sa jedne strane imaš taj pokušaj stvaranja nekog glamura, znaš, večernja odela, živa svirka... Okrugli stolovi. Da. I ti državni giganti koji se tu takmiče za prestižna priznanja. A sa druge strane, za jednim od tih stolova sede potpuno, atipični gosti. Ekipa od 3 čoveka iz jedne male privatne užičke firme koja se zove Multisoft. I oni su nominovani u kategoriji izdavaštva, je li tako? Tako je. I to sa prvim potpuno domaćim multimedijalnim programom na CD-u. Znači, kamere tadašnje nezavisne produkcije Radija B92 su bile usmerene pravo u njih. Jer, mislim, svi u Sadi su nezvanično šaputali da su upravo ti momci napravili najveće tehnološko čudo. Očekivali su pobedu. Apsolutno. Svi su mislili da sigurno odnose nagradu. Ali mislim da bi se zaista razumelo zašto je pojava tog jednog, običnog plastičnog diska bila čudo, mora se sagledati u kakvom se okruženju sve to dešavalo. Mi danas tu neku brzu informaciju shvatamo totalno zdravo za gotovo. Naravno, sve na klik. Da. Međutim, 1996. godina, kada je ovaj projekat započet, to je pravi informacioni vakum. Sankcije su zvanično bile ukinute, ali se u izvorima stalno pominje jedan fantastičan termin, sankcije u glavama. To je ključno. Bukvalno, to je period kada nema mobilnih telefona, Googla nema ni u najavi, a sam rad na računaru znači da se... Da, svaki čas može da nestane struje. Jeste, restrikcija struje i onda brisanje celodnevnog truda. Upravo to stanje svesti je jako bitno za ovu priču. Društvo je prosto bilo izolovano godinama. Tehnološki mi smo jako kaskali, a pristup informacijama iz inostranstva je bio strogo ograničen. Što zbog financija, što zbog te neke tehničke infrastrukture. Pa da, skupo je bilo doći do opreme. Jeste. Ali tu se javlja jedan neverovatan paradoks. Ono što je ovdje fascinantno jeste da ono što je probilo tu blokadu uopšte nije bila neka zvanična državna strategija, već piraterija. Aha, piraterija. Da. Tadašnji Windows 95 je bio apsolutna revolucija jer je uveo to grafičko okruženje kakvo i danas koristimo. I pošto zakoni o autorskim pravima praktično nisu postojali ili se bar nisu primenjivali... Masovno se kopiralo. Masovno. A sa tim softverom stigao je i hardver koji potpuno menja igru, a to su CD-ROM čitači. To je onaj trenutak kada se pojavljaju ti čuveni švercovani diskovi iz Bugarske. Čitala sam o tome. Mislim, za 20 maraka, negde na ulici, mogao je da se kupi disk koji je u legalnoj prodaji tamo na zapadu koštao po $500. Da, Microsoftova Encarta, pa Britannica. Grolierove enciklopedije tačno. Za nekoga koji je godinama bio pod nekim embargom, mislim, dobiti jedan takav disk je bilo kao da je dobio celokupan današnji internet kompresovan na 12 cm te plastike. Bukvalno. To je bio prvi susret običnog čoveka sa pravom, onom istinskom multimedijom. Znači, mogućnost da se na istom ekranu čita tekst, o sletanju na mesec, a istovremeno gleda video snimak Neila Armstronga i sluša audio zapis. To menja sve. To je stvorilo potpunu novu dimenziju konzumiranja znanja i, zanimljivo, upravo su ti piratski diskovi upalili iskru kod ovih autora iz Užica. A oni nisu bili početnici, zar ne? Ne, nikako. Oni su iza sebe već imali deceniju iskustva u programiranju onih ozbiljnih, ali prilično suvoparnih baza podataka. I onda, kada su vidjeli šta ta Encarta može, shvatili su da baza podataka ne mora da bude samo neka siva tabela sa brojevima. Može da bude interaktivna. Tako je. Zato su i postavili sebi to jedno ludački i ambiciozno pitanje. Zašto mi ne bismo napravili nešto takvo ovdje?
I to da pariramo svetskim gigantima. I donosi se odluka da se napravi ultimativna digitalna baza u Užicu. Međutim, da bi se napravila jedna takva multimedijalna enciklopedija, neophodan je sadržaj. Mislim, ne može par programera od nule da napiše istoriju celog jednog grada. Pa naravno, to je ogroman posao. Potreban im je već gotov masivan tekstualni temelj, jel tako? Tako je. I tu zapravo na scenu stupa proleće 96. godine i potraga za tim famoznim tekstualnim temeljem. Prva instinktivna meta im je bila knjiga akademika Ljubomira Simovića Užice s vranama. O, odličan izbor. Iz ugla autora programa ovo je bio apsolutni zicer. Zašto? Pa zato što se sam akademik u to vreme javno žalio da je tokom pisanja prikupio daleko više materijala nego što je tehnički moglo da stane u jednu klasičnu štampanu knjigu. A multimedija tu dođe kao savršeno rešenje. Upravo to. Na CD-ROM može da stane beskonačno mnogo teksta, plus slike, plus zvučni zapis iz tog doba. Organizovan je čak bio i susret preko kulturno-prosvetne zajednice tamo u Užicu. Akademik glatko odbija saradnju. Prema dostupnim beleškama iz tog vremena, on apsolutno nije video nikakav potencijal u tom formatu. Jednostavno, čoveku nije bilo jasno šta je to kompjuterski disk i zašto bi se njegova knjiga ušte našla na nekom tamo ekranu. Stvarno neverovatno. Da, ali da bismo bili fair prema njemu, ne treba na to gledati kao na izolovan slučaj nerazumevanja jednog pojedinca. Izvori nam daju jedan mnogo širi, gotovo frapantan kontekst tog vremena. Kakav kontekst? Šta se još dešavalo? Iste te godine, zamisli, tadašnji direktor državne pošte, znači čovjek zadužen za telekomunikacije u celoj zemlji, javno izlazi sa izjavom da je, citiram, internet samo prolazna moda. Prolazna moda. Znači čovek koji drži ključeve komunikacione infrastrukture cele države gleda na globalnu kompjutersku mrežu kao na nekakav sezonski trend? Da, kao na neku igračku. I upravo zbog tog stava državna pošta je godinama odbijala da uvede lokalne telefonske tarife za pozivanje internet provajdera. Joj, sećam se tih priča o računima za telefon. Da, svako ko je želeo da se konektuje na tu prolaznu modu, morao je da plaća one astronomske međugradske impulse, što je internet činilo privilegijom retkih. Dakle, mislim, ako prvi čovjek državnih telekomunikacija ne razume mrežnu tehnologiju, kako onda očekivati od akademske zajednice da prigrli multimedijalne diskove? To je naprosto bio taj sistemski strah od novog medija. Jasno. I onda, pošto je ideja sa modernom literaturom i akademikom propala, oni prelaze na takozvani plan B. A taj plan, iz onoga što sam čitala, deluje kao pravo minsko polje. O, da. Veoma nezgodno. Odluka pada na jedno kapitalno delo, dvotomno izdanje Istorije Titovog Užica, koje je izdalo lokalno preduzeće Kadinjača. Reč je o više od 1500 onih gusto kucanih stranica. Ogroman materijal. Da, monumentalan tekstualni bazen, ali znam da su autori u startu imali ogromnu zadršku prema ovom materijalu. Zašto su zapravo bežali od ove knjige? Pa, bežali su prevashodno zbog same prirode teksta. Knjigu jesu pisali eminentni istoričari, to nije sporno, ali je njen drugi deo, onaj koji se bavi periodom nakon 1941. godine, pretpostavljam, pun ideologije. Tako je. Bio je duboko prožet onom zvaničnom državnom ideologijom prethodnog sistema. Narativ je prosto bio jednostran. A ovi autori programa su želeli da naprave jednu modernu, objektivnu, višeslojnu enciklopediju. Nisu hteli da naprave puki propagandni materijal na disku. Što je potpuno razumljivo. Ipak, materijal im je bio apsolutno neophodan da bi projekat preživeo. Tu direktor Kadinjače, izvesni Nikola Gogić, pokazuje jednu zaista iznenađujuću dozu otvorenosti i daje im ekskluzivna prava da tu knjigu digitalizuju. Sigurno je tražio nešto za uzvrat. I to u zamenu za samo 100 gotovih primjeraka diska. Vau! Da, ali, i to je veliko ali, ugovor je imao jednu nepremostivu klauzulu. Koju? Tekst originalne knjige ne sme da se menja. Ni jedna jedina reč.
I tu onda nastaje taj pravi paradoks. Znači, želi se jedan objektivan, moderan proizvod, ali je strogo zabranjeno da se menja tekst koji veliča jedan specifičan ideološki pravac. Kako su to uopšte rešavali? Da li su, dodavali svoje pisane fusnote na dnu svake te digitalne stranice da objasne kontekst? Ne. Rešenje je bilo mnogo elegantnije i pametnije od pukih fusnota. Ovde priča postaje stvarno zanimljiva. Oni su zapravo iskoristili samu suštinu onoga što multimedija jeste. A to je? To je sposobnost umrežavanja informacija kroz hiperlinkove. Aha. Ugovor je ispoštovan do poslednjeg slova. Mislim, originalni tekst je verno prenet na ekran, nisu obrisali ništa. Ali su onda na nekim sasvim strateškim mestima ubacili taj skriveni kontekst. Imaš neki primjer kako je to izgledalo u praksi? Naravno. Na primjer, u delu knjige koji u potpunim superlativima opisuje one prve posleratne izbore iz 1945. godine, autori su na taj tekst stavili hiperlink. Dobro. I šta se desi kad se klikne? Kada korisnik pređe mišem i klikne na taj link, na ekranu se otvara mali prozor sa video inzertom. I to ne bilo kakvim inzertom, pazi. Nego? Već scenom iz onog čuvenog filma režisera Gage Antonijevića O pokojniku sve najbolje. Ne verujem, sjajno. Da, u kojem se maestralno i onako vrlo satirično ismejavaju ti namešteni izbori i takozvane ćorave kutije. Na taj link otvara nekakva subverzivna umetnička kritika tog istog narativa. Time se onda korisniku nudi da on sam sagleda obe strane medalje i donese sud. Mislim, to je pravi dokaz da su ovi ljudi razumeli samu strukturu digitalnog doba mnogo pre nego što je to uopšte postao neki standard. Upravo tako, potpuno se razumeli medijum. Trideset godina protiv vetrenjača. 30 godina znanja ispred vremena. 30 godina prosipanja bisera pred svinje. Multisoft, pionir multimedijalnog izdavaštva u Jugoslaviji. Dobrodošli u podcast o borbi za digitalno obrazovanje. Danas pred sobom imamo jedan zaista fascinantan dokument. To su odlomci iz knjige o Multisoftu. Da, materijal koji do detalja svedoči o stvaranju prvog srpskog multimedijalnog CD-a pod nazivom Užice nekad i sad. Naša misija danas je da potpuno dekonstruišemo taj fenomen. Želimo da otkrijemo kako ta neverovatna, pa slobodno mogu reći surova tehnološka ograničenja 90-ih zapravo mogu da budu najjače gorivo za genijalne inovacije. Znaš šta? Kontekst u kom se sve ovo dešava je verovatno i najvažniji deo cele ove priče. Srbija je, kao što smo rekle, tak izašla iz perioda sankcija. Nema ničega, bukvalno. Zaboravite na brzi internet. On u ovom obliku jednostavno nije ni postojao. Restrikcije struje su bile svakodnevica. Da, mi danas živimo u vremenu gde je digitalni sadržaj nekako fluidan, svuda je oko nas. Upravo. Ali te 96. Miodrag Mićić i Nebojša Danilović su svaki piksel, svako slovo i svaki zvuk morali doslovno
fizički da otmu od tog siromašnog analognog sveta. I da ga uguraju u računar. Mislim, to je poduhvat koji je progutao, pazi ovaj podatak, preko 19.000 radnih sati. A tehnologija kojom su raspolagali, pa mislim, današnjim programerima bi to izgledalo kao kameno doba. Bukvalno kameno doba. Čekaj, kad spominjemo to otimanje od analognog sveta, hteo sam da krenemo od osnove svakog ovakvog projekta, od teksta. Aha, misliš na digitalizaciju enciklopedije. Da, u izvorima vidim da su odlučili da digitalizuju dvotomnu istoriju Titovog Užica. To je oko 1.500 gusto kucanih stranica. Ogroman posao, čak i za današnje standarde. Pa da. Moja prva pomisao bi bila, pa dobro, ubaciš to lepo u skener, provučeš kroz neki softvir za prepoznavanje teksta i gotovo za jedno popodne. Da, danas bismo to tako uradili. Ali tada... Zašto su oni morali da angažuju 2 lokalne daktilografkinje da im sve to ručno prekucavaju mesecima? Mislim, u čemu je bio problem? Pa problem je u tome što taj softver o kom govoriš, takozvani OCR ili optičko prepoznavanje karaktera, tada za naš jezik praktično nije ni funkcionisao. Nije uopšte prepoznavao slova? Slabo. Mislim, OCR softveri se oslanjaju na rečnike i vrlo precizno prepoznavanje oblika slova. Za engleski jezik je to već bilo donekle razvijeno. Aha, ali za srpsku ćirilicu u starim knjigama. Tu nastaje problem. Te stare, loše štampane knjige su bile noćna mora. Kompjuter bi jednostavno video mrlje na papiru i onda bi izbacio stranice i stranice nekih potpuno besmislenih simbola. Znači, nije bilo nikakve prečice? Nije, morali su sve potpuno ručno da odrade. Ali tu dolazimo do onog onako stvarno ludog dela. Te daktilografkinje nisu imale svoje računare. Čekaj, ozbiljno? Pa na čemu su kucale? Autori su morali prvo da kupe polovne 286 računare, da ih fizički odnesu u njihove domove, a onda da te žene obučavaju kako se uopšte koristi Windows. Zato što su pre toga kucale isključivo na pisaćim mašinama. Upravo tako. Morali su da uče sve od nule. I onda su oni morali da idu od jedne do druge kuće sa disketama kako bi preuzimali taj tekst. Mislim, to zvuči kao apsolutna noćna mora za organizaciju. A to je tek početak. Sam proces kucanja je bio još gori. Da. To me je potpuno zbunilo u dokumentima. Navodi se da su morali da koriste takozvane UC fontove. Kako je to uopšte funkcionisalo u praksi? Pa vidi, ranije Windows 95 u tom trenutku uopšte nije imao nativnu ugrađenu podršku za srpsku ćirilicu. Znači, kompjuter je poznavao samo standardni američki raspored na tastaturi. Tačno. Zbog toga su lokalni programeri pravili te hakovane fontove. Vizuelno, kad ti gledaš u ekran, to izgleda kao ćirilica. Aha. Ali ispod haube, kompjuter misli da ti kucaš engleska slova i one specijalne simbole. Daktilografkinje su bukvalno morale da uče potpuno novi motorni refleks. Čekaj, daj mi primjer. Kako ukucaš obično slovo? Pa, na primjer, da bi se na ekranu pojavilo veliko ćirilično slovo Ž, one su morale na tastaturi da pritisnu kombinaciju tastera Shift i broja 2. Što je inače znak za ono ludo A, u mail adresama. Upravo to, ludo A. A za veliko slovo Č, kombinacija bila Shift i broj 6. Pokušavam da shvatim taj kognitivni napor. Znači, moraš da prevariš sopstveni mozak. Gledaš u papir gde jasno piše Ž, a tvoji prsti automatski moraju da traže broj 2 na tastaturi. A to moraš da ponavljaš kroz 1.500 stranica ozbiljne istorijske građe. Bez greške. Ali čekaj, zar to kodiranje nije napravilo masivni problem kasnije? Mislim, ako kompjuter suštinski ne zna da je to slovo Ž, kako onda uopšte možeš da pretražuješ taj tekst? Odlično pitanje. To je bio onako ključni tehnološki zid u koji su udarili punom brzinom. Pa da, Windows pretraga bi verovatno mislila da tražiš neke zagrade i razlomke umesto reči. Bukvalno to. Zbog te maskirade sa fontovima, bilo kakva ugrađena pretraga u Windowsu je bila apsolutno beskorisna. Kada bi korisnik u polje ukucao reč Užice, sistem ne bi našao ništa. Jer su ta slova u bazi bila sačuvana kao neki nasumični niz specijalnih karaktera. Upravo. I pošto nisu mogli da se oslone ni na kakva gotova rešenja, autori su morali da sednu i da isprogramiraju sopstveni softver za indeksaciju teksta. Pravili su svoj pretraživač. Da,
Taj program bi satima reč po reč češljao kroz te 1000 stranica, čitao te specijalne karaktere i pravio prevodilačku mapu. Sve to da bi korisnik na kraju dobio rezultate na normalnom jeziku u deliću sekunde. Znači, oni su efektivno isprogramirali sopstveni mali Google pretraživač u okviru CD-a samo zato što operativni sistem nije umeo da komunicira sa njihovim alfabetom. To je taj trenutak o kom smo pričale. Surova ograničenja rađaju genijalnu stvar. Apsolutno, ali u izvorima se pominje i nešto što me još više asocira na rani internet. Kako su uopšte povezali sav taj tekstualni haos u nešto što ima smisla za prosječnog korisnika? Tu dolazimo do najbriljantnijeg dela celog koda. Radići na tom masivnom tekstu, shvatili su da klasično čitanje sa ekrana, ono od vrha do dna, jako brzo postaje zamorno. Ljudi bi prosto odustali, izgubili bi se u tekstu. Tačno. Zbog toga su u samom kodu implementirali i sistem unakrsnog linkovanja. Označili bi neku određenu reč, recimo ime neke istorijske ličnosti, crvenom bojom. Aha, kao hiperlink. Da, i kada bi korisnik kliknuo na tu reč, program bi ga momentalno prebacio na drugi tekst u enciklopedije koji govori detaljnije o toj ličnosti. Ili bi mu otvorio fotografiju, pa čak i videozapis. Pa to zvuči potpuno isto kao današnja Wikipedija. Skočiš sa jednog pojma na drugi pa na treći i samo se izgubiš satima u čitanju. Samo što mi ovde pričamo o projektu koji je napravljen oko 10 godina pre nego što je Wikipedija uopšte puštena u rad na globalnom nivou. Neverovatno. I sve su to radili dok su paralelno, pazi ovo, skenirali 3000 fotografija na nekom prastarom skeneru. Od neverovatnih 300 DPI, koji uzgred budi rečeno čak nije bio ni njihov, nego su ga pozajmili od lokalne kompanije Frotex. Da, moramo da razumemo i ta vizualna ograničenja. Kada danas neko pravi aplikaciju, ubacuje fotografije od po više megapiksela, sa milionima boja. A oni su imali na raspolaganju šta? Jedan CD kapaciteta 650 megabajta. Pa da bi smestili 3000 slika, plus onih 1500 stranica teksta, plus video materijale i zvuk, morali su drakonski da kompresuju sve to. Fotografije su morale biti smanjene na rezoluciju od svega 256 boja. 256 boja? Pa to je onako baš pikselizovano. Da, i zato je prava umetnost bila obraditi te slike tako da grad i ljudi na njima u tih 256 boja i dalje izgledaju prepoznatljivo i lepo. Svaka im čast. I tu dolazimo do mog omiljenog dela cele ove priče. Imamo sav taj obrađeni tekst i te iskompresovane slike. Ali kako orijentisati korisnika u tom virtualnom prostoru? Jasno je da enciklopedija grada mora da ima mape. Naravno, ali 90-ih nema digitalnih mapa. Nema geopodataka u nekom oblaku koji ti samo povučeš u program. I šta oni rade? Nalaze stare fizičke zidne mape. One velike, što su verovatno stajale po nekim školskim kabinetima iz geografije. Baš te. I onda danima u grafičkim programima sede i brišu tragove flomastera sa njih, doslovno piksel po piksel. Ali to ručno retuširanje je bio samo početak posla. Njihova stvarna inovacija je bio način na koji su odlučili da korisnik komunicira sa tom mapom. Kako to misliš? Nisu je samo postavili kao sliku? Ne, nisu je postavili samo kao statičnu sliku koju gledaš i to je to. Podelili su mapu na kvadrate tako da korisnik može da zoomira određeni deo grada. Aha, interaktivno. I ne samo to, isprogramirali su opciju gde bi izborom određene ulice iz menija ta ulica na mapi pocrvenala i počela da blinka. Time su bukvalno postavili osnove prostorne navigacije. Pa ne navigacije kakva mi danas svi uzimamo zdravo za gotovo na telefonima. I tu se vraćamo na ono bežanje i saobraćaja s početka naše priče. Da, ta čuvena Street View opcija. Ideja da korisnik klikne na neku raskrsnicu na mapi i dobije sliku te ulice iz žablje perspektive. 15 godina pre Googlovog automobila. Ali proces dolaska do tih fotografija, nema tu onog elegantnog klika na digitalnoj kameri pa odmah na kompjuter. Ne, ceo proces je bio potpuno analogan, a mogu reći i neverovatno rizičan po zdravlje. Oni su koristili običan analogni fotoaparat na film. Znači, ispucaju onih 36 snimaka jureći po raskrsnicama. I onda moraju da idu u lokalnu fotoradnju.
tamo čekaju da se razviju prave fizičke fotografije, zatim te papirne fotografije nose nazad u kancelariju. I opet na onaj pozajmljeni skener. Da, stavljaju ih u skener, pretvaraju u digitalni format, ubijaju im rezoluciju na 256 boja i tek ih onda peške povezuju sa odgovarajućim koordinatama na digitalnoj mapi. To je beskonačan ciklus manuelnog rada za nešto što danas softver odradi sam, dok se auto samo vozi ulicom. Ali ono što me kod te mape apsolutno najviše fascinira je takozvani map timeline efekat. To je bio fantastičan dodatak. U izvorima jasno stoji da su ubacili i istorijske mape grada. Da, korisnik je mogao da klikne na lokaciju na mapi staroj 100 godina i program bi otvorio arhivsku fotografiju koja pokazuje tačno kako je taj ugao ulice izgledao pre čitavog veka. To zaista nije bio samo neki jeftin tehnološki trik, to je potpuno razumevanje onoga što će ljude u budućnosti zanimati. Ta prostorno-vremenska interakcija sa podacima. U dizajnu korisničkog interfejsa mi to nazivamo prepoznavanjem neartikulisanih potreba. Oni su intuitivno znali šta je korisniku potrebno da bi osjetio povezanost sa tim materijalom. Iako to isti korisnik nikada u životu nije koristio ništa slično jer nije ni postojalo. Upravo tako. Nisu imali milionske budžete, nisu imali timove onih psihologa koji danas u korporacijama testiraju ponašanje korisnika. Imali su samo instinkt i neku ogromnu želju da ožive istoriju svog grada. Pa kad već pominjemo te budžete, izveštaj iz knjige o Multisoftu je u tom pogledu surov. Moram da ponovim te brojke jer su neverovatne. 19 meseci rada, 19.000 radnih sati, računari koji su se stalno gasili. Zato što su se pregrevali zbog loših ventilatora, da. Uništili su 12 kompjuterskih miševa od silnog kliktanja, potrošili su 52 risa papira za štampanje koda i testova i, pazi ovo, zabeleženo je da su popili preko 17 kg kafe i to samo u večernjim satima. To je baš puno kofeina. Ali, mislim, sve je to moralo nekako i da se plati na kraju dana. Pa to, a 90. godina u Srbiji u vreme tek ukinutih sankcija, kampanja za prikupljanje sponzora bez interneta. Pa ne možeš samo da pokreneš neku Kickstarter kampanju i skupiš pare od stranaca. Apsolutno ne. Bilo je to vreme takozvanog burazerskog kapitalizma. U izvorima vrlo jasno stoji da su oni veoma brzo shvatili jednu bolnu istinu. Da papiri ne vrede ništa. Da. Nikakva lepo napisana pisma o namerama, pa čak ni zvanične preporuke predsjednika opštine nisu otvarala vrata kod direktora lokalnih preduzeća. Pogotovo za projekat koji niko u gradu nije razumeo. Mislim, šta je multimedija čoveku koji se bavi, recimo, građevinom 1996. godine? Tačno. Znači, novac se mogao dobiti isključivo preko ličnih poznanstava. Morali ste da znate nekoga ko zna direktora, da biste uopšte dobili priliku da 5 minuta objašnjavate zašto vam treba novac za neki tamo kompjuterski disk. Ali onda su napravili jedan potez koji zvuči, pa kao čista naučna fantastika za političku scenu tog vremena. Mislim, 90. su bile vreme ogromnih podela, uličnih protesta. Opozicija i vlast su se bukvalno gledali preko nišana. Bilo je jako napeto, da. A autori Multisofta su uspeli da ubede sve lokalne odbore političkih partija. Građanski savez Srbije, Demokratsku stranku, Novu demokratiju, pa čak i tada neprikosnovenu Socijalističku partiju Srbije. Sve su ih ubedili da doniraju. Sve. Ubedili su ih da svaka stranka donira po 100 nemačkih maraka za ovaj disk. Zamislimo samo tu scenu. Najoštriji politički protivnici pristaju da njihovi logotipi stoje jedni pored drugih na nekom digitalnom projektu koji ni sami verovatno uopšte ne razumeju. To je izuzetan sociološki fenomen, stvarno. To zapravo potvrđuje teoriju da inovacija, kada je dovoljno neutralna i onako okrenuta ka lokalnom patriotizmu, može na kratko da suspenduje te duboke ideološke rovove. Pa da, grad je iznad politike u tom trenutku. Iako ih je par stranaka na kraju prevorilo, pa nikada nisu ni uplatili taj novac. Klasična priča. Da, klasična priča, ali sam čin okupljanja takvog spektra donatora pokazuje koliku su energiju oni morali da ulože u diplomatiju.
Znači nisu bili samo programeri, morali su da budu pregovarači na terenu na kom niko pre njih nije ni igrao. I uprko svim tim donacijama od po 100 maraka, budžet je očigledno bio stalno na ivici pucanja. Jer kad su konačno završili to mučno kodiranje, došao je na red proces umnožavanja samog CD-a. To je pravi onaj uradi sam horor o kom sam čitao. Jao da, rezanje diskova. Prazan kompakt disk je tada koštao čitavih 5 maraka komad. To je bio ogroman novac. Njihov prvi CD rezač, koji su jedva nabavili, koštao je 1000 maraka. A brzina rezanja je bila takva da se jedan disk pravio ravno pola sata. Znači 30 minuta za jedan CD. Ali nije tu problem bilo samo čekanje, zar ne? Bilo je mnogo rizičnije od toga. Da, problem je bila sama tehnologija tih ranih CD pisača. Oni nisu imali takozvanu zaštitu od pražnjenja bufera, odnosno buffer under run. Šta to tačno znači u praksi za nekoga ko nije tehnički potkovan? Pa vidi, podaci su morali neprekidno u apsolutno savršenom nizu da teku sa hard diska na laser koji bukvalno prži taj CD. Ako bi računar štucnuo na samo 1 milisekundu... Recimo, procesor se malo optereti nekim drugim zadatkom u pozadini. Tačno to. Ako se to desi, laser bi izgubio dotok podataka. Istog trenutka proces rezanja bi nepovratno pukao, a taj prazan disk od 5 maraka bi postao neupotrebljivo parče plastike. Podmetač za čašu. Znači, svako ubacivanje diska je bilo hodanje po minskom polju. Apsolutno. A tek štampanje naslova na tim istim diskovima, mislim, nisu imali fabričke uslove. Da, pominje se u izvorima da su sve to radili u jednoj hladnoj garaži i to početkom oktobra kad je već počeo mraz. Pošto CD-ovi imaju taj veoma osetljiv gornji sloj, radili su onu sito štampu bojom koja je morala da se suši. Kako su to izveli po toj hladnoći? Nanosili su jednu po jednu boju, a onda su bukvalno stavljali diskove ispred onih malih kvarcnih grejalica u toj ledenoj garaži i onda se mole da plastika ne pukne od toplote. Pa bi tek onda nanosili drugu boju. Piše da su zbog tih improvizovanih uslova uništili skoro svaki 10. disk. Količina stresa kroz koju su prolazili je verovatno bila potpuno nemerljiva. To ti je cena tog pionirskog preduzetništva u okruženju koje prosto nema izgrađenu infrastrukturu. Kada u Silicijumskoj dolini praviš softver, ti oko sebe imaš čitav ekosistem fabrika. Koje mogu to da upakuju, štampaju i distribuiraju bez problema. Upravo. Ovde su Miodrag i Nebojša morali da izmisle apsolutno ceo proizvodni lanac, od kucanja prvog slova do sušenja te boje ispred kvarcne grejalice. I to u zemlji koja se jedva nekako oporavljala od ekonomske blokade. Posle sve te muke dolazi na red trodnevna promocija u Gradskoj Valeriji. I mislim, ta promocija je slika i prilika apsurda tog vremena. Zašto to kažeš? Pa vidi, pozajmljuju 6 računara od raznih prijatelja jer ih nemaju dovoljno za prezentaciju. Zatim žele da pokažu edukativni film posetiocima o tome šta je uopšte taj njihov CD, ali ni za to nemaju pravu opremu. Kako su ga onda snimili? Snimaju ga običnom kamerom, tu u kancelariji, a onda taj video signal puštaju na 3 velika televizora tamo u galeriji koristeći takozvani video sender. Čekaj, moram ovo da pojasnimo. Šta je zapravo taj video sender i zašto nisu prosto razvukli kablove do televizora kao sav normalan svet? Pa taj video sender je zapravo jedan mali radiofrekventni predajnik. U to vreme povezivanje kompjutera i više televizora dugačkim kablovima bi zahtevalo jako skupe konvertere signala koje oni naravno nisu imali. A i fizički bi verovatno bio haos razvlačiti metre i metre kablova kroz celu umetničku galeriju. Upravo tako, sender bi prosto uzeo signal iz kompjutera, pretvorio ga u običan analogni televizijski talas i emitovao ga bežično kroz prostoriju. Televizori u galeriji su to primali kao da hvataju neku lokalnu televizijsku stanicu. Aha. Znači oni su efektivno napravili svoju malu piratsku TV stanicu unutar same galerije i to samo za potrebe ove promocije. Bukvalno. Smešno mi je samo da zamislim tu scenu. Galerija je puna do vrha. Ljudi koji do juče možda nisu znali ni kako tačno izgleda kompjuterski miš, sada gledaju te televizore, hvataju taj bežični signal i slušaju nekakav virtualni govor o nekoj naprednoj tehnologiji, dive se čudu. A za to vreme autori su toliko fizički i psihički iscrpljeni od tih 19 meseci rada da nisu čak ni u istoj zgradi. Da, sedaju u lokalnoj pizzeriji preko puta galerije, piju pivo i samo čekaju da se ta promocija završi.
razmišljam onako o tom paradoksu. Da li im je zapravo više energije otišlo na samo programiranje tog kompleksnog koda ili na to da edukuju svoje sugrađane šta opšte znači reč multimedija? Pa znaš kako, edukacija tržišta je uvek, ali bez ikakvog izuzetka, najsporiji deo procesa kod inovacija. Ljudi se plaše nepoznatog. Da. Njihov problem nije bio samo kako da naprave proizvod, već kako uopšte da stvore potrebu za njim. Oni su morali svim tim posetnicima prvo da objasne sam koncept digitalnog skladištenja i pretrage, pa tek onda kad ovi to shvate, da im objasne zašto je baš ta enciklopedija vredna njihovog novca. Oni su suštinski radili posao celog obrazovnog sistema i to u jednom popodnevu. Upravo to. Sad, dobro, napravili su tehnološko čudo u garaži, izgurali su sjajnu promociju, preživjeli su edukaciju tog teškog tržišta. Šta se dešava nakon toga? Ja bih očekivao da opština slavi taj uspeh, da se proizvod prodaje u stotinama, hiljadama primjeraka. Međutim, sudbina ovog projekta je jedna prilično gorka priča o prepoznavanju prave vrednosti. Tu zapravo nailazimo na dva potpuno različita sveta. Kako to misliš? S jedne strane imali su ogromno priznanje struke. Dobili su prvu nominaciju za prestižnog informatičkog Oskara Discobolus u hotelu Hyatt. Tu su se kao jedna mala lokalna firma našli rame uz rame sa velikim državnim sistemima. To je ogromna stvar. Jeste. A zatim dolazi taj nadrealni trenutak sa američkom ambasadom. Američka kongresna biblioteka u Vašingtonu čuje za ovaj disk. Oni odmah momentalno prepoznaju njegovu trajnu arhivsku vrednost, kontaktiraju ih i otkupljuju primjerke. I to po kojoj ceni? Plaćali su čak $100 po komadu. Znači, najvažnija svetska biblioteka je odmah razumela šta su ovi ljudi zapravo uradili. Dobro, to je fenomenalno. A onda pogledamo lokalnu situaciju u rodnom gradu. U onom istom gradu koji su noćima pokušavali da digitalizuju. Gledam ove podatke u izvorima i prosto meni je ovo neverovatno. Da čujem. Gradska opština je u periodu od 10 do 20 godina nakon izdavanja kupila ukupno svega 5 do 8 primjeraka ovog CD-a. I to, pazi sad, ne da bi ih koristila u školama ili ustanovama, već da bi ih delila kao nekakve suvenire stranim delegacijama iz pobratimskog grada u Izraelu. Da, kao jeftin poklon. A najtužnije od svega mi je što lokalna biblioteka u Užicu, koja po zakonu inače redovno otkupljuje sve što se štampa na papiru, kroz takozvani obavezni otkup, nije izdvojila ni dinara za ovu multimediju. Znači, zašto sistem tako tvrdoglavo odbije inovaciju? Pa problem ovde nije samo u lošoj nameri pojedinaca, problem je duboke sistemske prirode. Birokratske institucije, poput te lokalne biblioteke 1997. godine, one jednostavno nemaju kategorije za inovacije. Zato što papir nema gde da se zavede. Upravo to. Kako da jedan bibliotekar zavede CD-ROM u stari papirni bibliotečki karton? U kom pravilniku tog vremena piše šta je to multimedija? Nikom to nije palo na pamet da definiše. Tačno. I pošto nisu mogli da je klasifikuju, institucije kulture su prosto izabrale da je potpuno ignorišu. I to je ono što je najopasnije za očuvanje kulturnog nasleđa generalno. Ta nesposobnost sistema da se prilagodi novom formatu direktno znači da taj novi format i celokupno znanje u njemu biva ostavljeno da propadne. A to neshvatanje novih medija ide baš do komičnih razmera. Piše u knjizi da su pokušali da traže video arhivu od nacionalne televizije, od RTS-a, kako bi još obogatili materijal na disku. Aj, šta su im rekli? Urednik iz Beograda kome su se obratili je samo podrugljivo odmahnuo lukom na tu njihovu priču o kompjuterima i diskovima. Umjesto toga počeo je prilično pripit da ih ispituje i da im traži tradicionalnu užičku pršutu i rakiju. Nikakva tehnologija, arhive, ništa ga nije zanimalo. Odbacivanje je bilo onako totalno i poražavajuće. Ali ironija, ona najdublja moguća ironija ovog ignorisanja, stigla je na naplatu decenijama kasnije. Da, kad se ceo taj sistem koji ih je odbacio suočio sa neminovnošću digitalnog doba. Fizičke knjige i arhive su preko noći postale teške, spore za pretragu, nepraktične. Papirna istorija Užica je naravno i dalje postojala na nekim policama, ali više niko od tih institucija nije imalo volje ni resursa da je ponovo prekucava za potrebe interneta. I tu dolazimo do onog najslađeg osvetničkog trenutka istorije.
Ispostavilo se da su, zahvaljujući onim daktilografkinjama i onom mukotrpnom rešavanju problema sa hakovanim UC fontovima, ljudi iz Multisofta ostali jedini na planeti koji su imali digitalizovanu, u celosti prekucanu, istoriju svog grada. I šta se onda desilo? Te iste lokalne ustanove, koje za njihov disk Onomad nisu htjele da daju ni dinara, na kraju su morale da dođu kod njih, da ih ponizno zamole da im ustupe taj materijal u običnom PDF formatu, samo da bi grad imao šta da okači na svoj zvanični sajt. Kakav preokret! Da, oni su na kraju postali jedini čuvari te arhive u novom digitalnom obliku. Njihov tehnološki poduhvat, iako, finansijski nije postigao lokalni uspeh kakav je zaslužio, istorijski je apsolutno triumfovao. Spašavajući te podatke na svoj CD, oni su spasili celokupno to znanje od zaborava u 21. veku. I mislim da je to jedan neverovatan svedok o tome da iza svakog velikog tehnološkog skoka ne stoje nekakva bezlična magija, ni neki savršeni uslovi u laboratoriji. Ne, nikada. Stoje veoma stvarni ljudi. Neverovatno tvrdoglavi, entuzijastični pojedinci. Ljudi koji su noćima sedeli ispred onih malih, titravih katodnih monitora, pisali svoje programe da bi prevazišli greške velikih globalnih korporacija poput Microsofta, skenirali slike i borili se sa apatijom analognog društva oko sebe. Tehnologija na kraju krajeva uvek zavisi od tog ljudskog faktora. Od te unutrašnje potrebe da se reši problem pred tobom, bez obzira na to koliko su ti resursi siromašni i koliko je okruženje nezainteresovano. To je taj istinski duh inovacije koji uvek vredi beležiti. I dok tako pričamo o očuvanju podataka i tom ogromnom naporu da se oni održe živim, ovaj primjer nam ostavlja prostor za jedno pomalo mračno pitanje o našoj sopstvenoj budućnosti. Na šta tačno misliš? Pa vidi, Užice nekad i sad je, kao i mnogi tirani multimedijalni projekti, na kraju postalo tehnički potpuno neupotrebljivo na modernim računarima. Smena operativnih sistema je prosto bila neumoljiva, a onaj stari kod nije mogao večito da se adaptira. Da, zastarevanje formata je ogroman problem. Zato se pitam, ako su ovakvi vizionarski, gigantski projekti bili tako hrhki i skloni brisanju pod naletom vremena, šta se onda upravo sada dešava sa našom ličnom digitalnom istorijom s početka ovog milenijuma? To je odlično pitanje. Razmislimo o tome na trenutak. Gde su svi oni naši stari e-mailovi sa platformi koje su davno ugašene? Šta je sa onim prašnjavim hard diskovima koji nam stoje u fijokama, punim prvih fotografija sa letovanja, onih u 3 megapiksela, koje moderni računari više nemaju gde ni da priključe? Ili svi oni stari foroni, blogovi, MySpace profili koji su jedne noći samo tiho ugašeni i obrisani sa servera. Tačno to. Da li zbog te brze smene tehnologije mi zapravo srljamo u jedno takozvano digitalno mračno doba? Doba u kome ćemo ostaviti na hiljade gigabajta naših uspomena za sobom, a niko u budućnosti neće imati ni tehnologiju ni volju da taj materijal dešifruje i pročita. Sve to lako može nestati. Možda bi o toj krhkosti naših podataka vredelo dobro razmisliti sledeći put kada sa apsolutnim, onako slepim poverenjem nešto važno sačuvamo samo tamo negde gore, u oblaku. Ali taj nivo te manuelne obrade nas zapravo dovodi do jedne ključne činjenice. Ovi tehnički izazovi, to mapiranje tastature sa zagradama, kompresija 1000 slika u 256 boja, indeksiranje slovo po slovo, sve to zahteva stotine i stotine sati strašno dosadnog, iscrpljujućeg rada. Pa iza ovog softvera, i to je zvaničan podatak, stoji neverovatnih 19.000 radnih sati. Znači 19.000 sati posla. I to vreme nisu uložili neki tamo apstraktni algoritmi, već stvarni ljudi. Apsolutno. I zato je neophodno da mi danas tačno imenujemo nosioce ovog procesa. Znači, arhitekte i vizionari koji su proveli dane i noći boreći se sa tim toolbookom i pisanjem tih indeksa su bili Miodrag Mićić i Nebojša Danilović. Da, oni su izneli taj programerski deo. Ali pazi, oni su tu samo napravili kostur programa. Da bi taj kostur dobio pravo meso, neko je morao fizički donese one tone i tone teksta koje smo pominjali. I tu na scenu onda stupaju daktilografkinje, Zorica Marjanović i Stojanka Vuksanović. Pored njih, na unosu teksta je naporno radila i Milena Kostadinov.
I tu moramo pomenuti, taj sadržaj koji su one kucale nije nastao iz nekog vakuuma. Znači, iza tih stručnih tekstova stajala su zaista eminentna imena iz sveta istorije i umetnosti. Tačno. Tu su bili dr. Olga Savić, dr. Mihailo Zotović, dr. Olga Zirojević, pa onda Milica Nikolić, magistar Gordana Tomović i mnogi drugi čija su imena onako s ponosom istaknuta u tom impresumu diska. Ali šta ćemo sa slikama? Pomenuli smo da ih je bilo 3000. Nije tu problem samo bio smanjiti ih na 256 boja. Neko je morao da pogleda arhivsku sliku iz recimo 1920. godine i da tačno identifikuje ko je na njoj, u kojoj je ulici tačno slikana i u kom kontekstu. Pa za to su imali bukvalno pravog, živog pretraživača na dve noge. Istoričar dr. Rade Poznanović je svakog jutra, tačno u 8 sati, on je dolazio u kancelariju da na stotinama skeniranih starih slika prepoznaje ljude i događaje. Pored njega, jedan neverovatan doprinos u selekciju slika dali su i Milorad Iskrin i Sofija Šumanac, dok su recimo ogromne privatne fotografske zbirke ustupili Branislav Vesnić, Stanimir Kojadinović, Miloš Cvetković i brojni drugi sugrađani. A onaj onako baš težak fizički posao skaniranja i obrade svake od tih 3000 slika, to famozno prebacivanje onih restriktivnih 256 boja, to su uz osnivače mesecima radili Viktor Kostadinov i Dragan Petrović, koji je poznatiji u Užicu kao Pešac. Tu moram da te prekinem, jer ima jedna fantastična anegdota iz izvora za njega. O da, znam na šta misliš. Kažu da je Pešac tokom tog beskrajno napornog kliktanja i obaranja boje na fotografijama, on je u pauzama uspao da obori i lokalni rekord na fliperu. Mislim, onako čuješ klik, klik na mišu, pa onda ode malo da lupa po fliperu. To zvuči onako kao neka trivija, ali zapravo savršeno ilustruje tu opuštenu, prijateljsku, potpuno neformalnu atmosferu, koja ih je zapravo isprečila da ne odustanu od svega. A pazi, pošto su već smanjili kvalitet slika onako drastično, grafički interfejs samog programa, znači dugmići i okviri, to je moralo da bude besprekorno da ne bi ceo proizvod izgledao jeftino. Da, vizualni identitet je bio ključan tu. Za taj dizajn interfejsa i za sam omot diska pobrinuli su se Miroslav Drašković Drale i poznati akademski slikari Radomir Vergović, kog su znali kao Rade Vergo, i Jovan Đurđević Joco. A onda sledi onaj deo, to je sve moralo nekako da se odštampa na same plastične diskove. Mislim, nije tada bilo onih modernih štampača koji to rade rutinski kod kuće. Znači, sito štampu direktno na te prazne diskove radili su momci iz štamparije Pink Print, odnosno Zeka, Janko i Ćebe. A pazi uslove u kojima oni rade. Oni su to radili ručno, usred zime, u nekoj hladnoj garaži, grejući se onako na kvarcne peći. Da, u garaži, a svaki promašeni sloj farbe je značio da se jedan prazan nesnimljeni CD mora automatski baciti. Da li imaš ideju koliko je jedan prazan CD tada koštao? Bilo je papreno, sigurno. Koštao je 5 nemačkih maraka komad. To je u toj tadašnjoj narušenoj ekonomiji bio prosto ogroman novac. I zato je apsolutno svako povlačenje te boje u garaži moralo biti hiruški precizno. Ali vizualno nije sve, naravno. Ta enciklopedija je morala i da zvuči dobro. Apsolutno. Za taj zvučni segment, znači pričamo o satima i satima onog preslušavanja, snimanja i čišćenja šuma sa starih magnetofonskih traka, to su odradili Petar Jovanović, Viktor Kostadinov i Milan Grujičić. Dok je za onu instrumentalnu MIDI zvučnu podlogu bio zadužen Zoran Vuković, s druge strane, one silne tekstove i naracije u video sekcijama čitali su Gordana Stamatović, Dušan Stanić, Dragana Jovanović, Anđela Mićić i Neda Arsenijević. A među njima je bio i danas jedan jako poznat glumac. Jeste, misliš na Ivana Bosiljčića. On je tada još kao vrlo mlad čitao književne priloge, a na samom prikupljanju i realizaciji tih retkih videosnimaka pomogli su Slađana Vasiljević, onda Vladimir i Bojan Jovanović i Radenko Vuksanović-Ciksko. Ali vidi, ovakva armija ljudi, takva količina opreme i neviđene količine kafe, pa to mora nekako i da se finansira i održava. I tu onda na scenu stupa onaj pozadinski, takozvani logistički tim. Znači, Ljiljana Jovanović, Dragana Radaković i Slobodan Petković, u gradu poznatiji kao Boban Karamela, oni su bukvalno išli od vrata do vrata i jurili su sponzore po gradu, i to u društvu gde privreda inače jedva funkcioniše.
I naravno, dolazimo do onog najvažnijeg goriva za programere. Prema vrlo pedantnim izvorima iz knjige o Multisoftu, opstanak ove ekipe ne bi uopšte bio moguć bez Marije Starčević, to je čuvena tetka Mara, i Božidarke Stralnjaković. Njih dve su skuvale neverovatnih 9637 kafe u redovnim smenama, a na to je ona noćna ekipa programera sama dodala još 17 kg potrošene kafe tokom onih besanih noći. I sad ako mi sve ovo povežemo sa širom slikom, mislim da je svima jasno da ovo ni izbliza ne liči na standardni korporativni razvoj softvera. Ovi ljudi, znači pričamo od istoričara, pa sve do daktilografkinje i onih štampara u zaleđenoj garaži, oni uopšte nisu radili za neke deonice ili za korporativne bonuse, mnogi su radili potpuno besplatno ili su radili na odloženo, nadajući se nečemu. Radili su to iz jedne čiste ljubavi prema svom gradu, pokušavajući da zapravo stvore pravi digitalni spomenik. I to nas zapravo dovodi do verovatno najdramatičnijeg aspekta ove analize. Tokom svih tih 19 meseci rada postojali su neki trenuci kada je čitav projekat fizički, hardverski, zavisio isključivo od dobre volje pojedinaca u gradu. Znači, bilo je ključnih momenata kada Multisoft naprosto nije imao opremu, nije imao novca i sve je to lako moglo da stane. Tačno. A najočigledniji primjer toga dogodio se onda kada su oni morali da objasne svojim sugrađanima šta oni to uopšte prave tamo mesecima. Mislim, jako je teško objasniti taj neki novi koncept multimedijalnog CD-a nekom ko kod kuće eventualno još uvek koristi crno-beli televizor. Kako misliš to da pustim? Je li to kaseta? Bukvalno to. I onda su oni morali da organizuju trodnevnu izložbu u Gradskoj galeriji, koju im je na svu sreću ustupio direktor Mladen Jevđević, zvani Mlađo, ali to onda dolazimo do tog ogromnog tehničkog zida. Kako ti sad da prikažeš napredni softver kada cela firma Multisoft raspolaže sa samo 4 prastara i izuzetno spora računara? Tu na scenu stupaju Goran i Marijana Đurđić iz kompanije MG Computers, poznatije kao MG.com. Znači, ljudi iz Multisofta idu i očajnički ih mole za pomoć. I šta Goran i Marijana rade? Oni donose i potpuno, ali potpuno besplatno im ustupaju neverovatnih 6 Ganz novih računara i 2 velika hard diska, isključivo za potrebe te izložbe. Bez ikakve nadoknade su to uradili. Da. U vremenu kada jedan taj vrhunski računar košta maltene koliko jedan polovan automobil, oni njima daju 6 takvih mašina da ih obični građani tu koriste da klikću i istražuju po programu. I to nije bio izolovan slučaj te lokalne solidarnosti. Recimo, setimo se Ivana Antonijevića. Proces digitalizacije onih 3000 slika ne bi ni počeo da im Ivan nije dao svoj preskupi i profesionalni HP skener. On im je to pozajmio na potpuno neodređeno vreme. I pazite, taj skener ih je služio narednih 15 godina nakon toga. Ili recimo arhitekta Miloš Sekulić. On je firmi u jednom trenutku dao određena finansijska sredstva, ali uz jedan briljantan, potpuno netipičan uslov. Jao da, taj uslov je genijalan. Uslovio ih je da novac sme da se potroši isključivo na kupovinu satelitskih antena za kancelariju. Cilj mu je bio da ti programeri, koji su već počeli da gube vid gledajući u te linije koda, dobiju izgovor da ponekad odlože miša, sednu na onaj kauč i prosto gledaju satelitsku televiziju, kako bi malo odmorili mozak. Znači, nevjerovatno. I sad mi kad se zapitamo šta sve ovo nama zapravo znači? Mislim, zašto bi jedna lokalna kompjuterska firma poput tog MG.com-a dala pravo jedno bogatstvo u hardveru na izvoljte? Zašto bi neko ustupio tako skupoceni skaner ili, recimo, dao novac uz taj neki zahtev da se ekipa prosto odmori? U tom trenutku 96. nije postojala apsolutno nikakva garancija da ta enciklopedija neće skroz propasti pri prvom pokretanju. Niti iko znao da li će se to uopšte prodati u makar jednom jedinom primjerku. Ljudi poput Gorana i Marijane Đurđić su vrlo jasno shvatili da Multisoft tu ne pravi neki klasičan komercijalni proizvod koji će oni sad da prodaju po radnjama i da se obogate. Oni su razumeli da se pred njihovim očima dešava nešto mnogo veće od toga. Jer državne institucije tada apsolutno nisu imale nikakvu, ni izbliza ozbiljnu strategiju digitalizacije. Arhivi su nam bili spori, oni stari papiri su propadali po podrumima i onda su lokalni privrednici to shvatili. Znači, ako mi ovo ne podržimo opremom koju imamo,
čitava jedna epoha istorije ovog grada može jednostavno i zauvek da nestane u onom surovom tranzicionom haosu 90-ih. Pomoć tog MG-koma i svih tih ostalih pojedinaca je zapravo bila jedna neverovatna pobjeda solidarnosti nad sankcijama i nad opštim siromaštvom. I na kraju krajeva ta pobjeda je stvarno i materializovana. Posle 12 potpuno sprženih i izlizanih kompjuterskih miševa, nakon 52 potrošena risa papira, onda ko zna koliko stotina restrikcija struje, hiljada onih kafa i nestvarnih 19.000 radnih sati provedenih pred treperećim ekranima, ta prva srpska multimedijalna enciklopedija je konačno ugledala svetlost dana. Kazali da epicentar inovacije i pravih tehnoloških čuda ne mora uvek i po pravilu da bude negde u bogatim svetskim metropolama. Da, nekada je prosto dovoljno imati samo jednu iznajmljenu kancelariju, recimo u zgradi Vesti, jedan pozajmljeni skener i ljude koji iz inata odbijaju da odustanu. Oni su pokazali da se i ta tehnička ograničenja uvek mogu zaobići. Mislim, nemaš naša slova u operativnom sistemu. U redu, pa napisat ćeš sopstveni program za indeksaciju. Nemaš više mesta na disku. Pa dobro, smanjit ćeš slike na 256 boja. Nemaš kompjutore da prikažeš to na izložbi. Nema problema. Prijatelji iz lokalne firme će doći i doneti ti svoje najbolje i najskuplje mašine. Ovaj disk jednostavno ostaje jedno trajno svedočanstvo o vremenu kada je taj bolni nedostatak resursa kompenzovan samo sirovom ljudskom upornošću. I sada kada se na samom kraju celog ovog neverovatnog putovanja, mi vratimo na onu sliku, celokupno kulturno nasleđe, istorija, muzika, lica, mape i sve to sabijeno na jedan jedini disk pomoću nekih bučnih disketa i pozemljene tehnologije koja je iz današnje perspektive bila neverovatno spora. Pre skoro pa 30 godina, usred potpunog mraka i sankcija, ta jedna ljudska vizija je uspela da sačuva jedno celo nasleđe. Što neminovno nameće jedan misao na koju svako od nas može danas da se zapita. Šta je onda izgovor današnjice, kada svi u džepu nosimo uređaje koji su neuporedivo snažniji od apsolutno celokupne opreme koju su svi ovi entuzijasti zajedno imali na raspolaganju? Koji to dragoceni deo lokalne istorije, ulica koje nestaju na naše oči ili možda neke neispričane porodične priče, upravo u ovom trenutku samo čeka da bude sačuvan, pre nego što zauvek izgleda iz našeg sećanja? Pre nego što je digitalno obrazovanje imalo ime, postojao je Multisoft. 30 godina multimedije, znanja i vizije. Slušate Multisoftov podcast. Priču o pionirima digitalnog učenja. Čekaj, sam tehnički proces oko toga. Kako se uopšte 1500 stranica teksta prebacuje u računar te 96. godine? Mi danas imamo te OCR softvere koji to skaniraju za par sekundi. Danas da, ali tada ti softveri za optičko prepoznavanje karaktera jednostavno nisu umeli da čitaju ćirilicu. Uopšte. Uopšte. Globalne tehnološke kompanije jednostavno nisu imale apsolutno nikakav interes da u to vreme razvijaju podršku za pismo jedne tamo male zemlje pod sankcijama, što je značilo samo jedno. Svaka od tih 1500 stranica morala je biti ručno, slovo po slovo prekucana u računar. Au, čoveče. Koliko daktilografa je potrebno za tako nešto i na kakvim su mašinama oni tu uopšte radili? Autori su, pazi sad, morali da angažuju daktilografkinje koje su dotada radile isključivo na klasičnim onim starim pisaćim mašinama po nekim opštinskim i sudskim kancelarijama. Pa one nikad nisu videle kompjuter pre toga. Tačno. Kupili su im 2 polovna kompjutera, odneli im direktno u kuće i morali prvo da ih nauče kako uopšte da funkcionišu u tom nekom osnovnom Windows okruženju. A onda tu dolazimo do onog pravog tehničkog horora. O ne, šta je sad? Zbog nedostatka standardizacije za naša slova, koristili su se takozvani UC fontovi.
Znači, da bi daktilografkinja na tastaturi otkucala veliko slovo Ž, morala je da pritisne kombinaciju tastera Shift i broj 2. Molim. Da, a za veliko slovo Č kombinacija je bila Shift i broj 6. Pa to je noćna mora. Znači, radilo se o potpunom kodiranju sopstvenog jezika. Doslovno. Prekucati 1500 stranica teške historiografije, a pritom kucajući brojeve umjesto slova. Pa mislim, to je zahtevalo nadljudsko strpljenje od tih žena. A autori su jednom nedeljno išli onako od kuće do kuće sa floppy disketama, kako bi preuzeli sav taj otkucani materijal. Sad pričamo je samo tekst. Šta je sa ostalim podacima? Izvori pominju da je napravljena nekakva prva verzija interaktivne mape, nešto što eksplicitno opisuju kao neku ranu preteču Google Street View-a. Kako se takva stvar pravi bez digitalnih kamera i GPS-a? Pravi se čistom, suvom fizičkom upornošću. Oni su se vozili automobilom kroz čitavu Užice. I pazi, na svakoj važnijoj raskrsnici bi se automobil zaustavio, oni bi izašli napolje sa običnim analognim onim fotoaparatom na film. Znači, film, ne digitalno ništa. Samo film. I onda su slikali ulice redom, u sva 4 pravca. Onda se taj film fizički nosio u fotoradnju na razvijanje. Da bi se dobile slike na papiru. Tako je. Te fizičke fotografije su se zatim ručno skenirale i unosile u njihov program. Krajni rezultat celog tog procesa je bio taj da korisnik na onoj digitalnoj mapi na ekranu klikne na određenu raskrsnicu i tu mu se prikaže stvarna slika te ulice. Da podsjetimo, ovo se sve dešava punih 15 godina pre nego što su Googlovi automobili uopšte počeli da snimaju svetske gradove. To je neverovatno. O kakvom se mi tu obimu posla govorimo? Koliko je vremena uloženo u taj, pa mislim, rudarski proces? Statistika iz njihovih beleški je apsolutno zapanjujuća. Ceo projekat je trajao čitavih 19 meseci. Uloženo je oko 19.000 radnih sati. 19.000? Da. Da bi se ceo taj interaktivni sistem uopšte povezao da radi, moralo je biti napisano preko 1000 stranica čistog programskog koda. A sistem na kom su to radili sastoje se od neka 4 umrežena računara koji su radili bukvalno na samoj granici izdržljivosti. Pretpostavljam da se tu svašta kvarilo. Haos je bio. Više puta se dešavalo da zbog kvara na, recimo, samo jednom malom ventilatoru procesora, cela mreža padne istovremeno, brišući sate i sate teškog rada. Znači save dugme na svakih 10 sekundi. Bukvalno su morali manično, ručno da snimaju fajlove svakih par minuta. I još jedna zanimljivost, tokom rada popili su preko 17 kg kafe, a vrlo su pedantno zabeležili i podatak o 1000 nekih potrošenih papira i silnim uništenim računarskim miševima. Ovo je neverovatno, prosto zvuči kao naučna fantastika. I sav taj neki fanatični trud, sve to ukucavanje slova preko brojeva, sve to fizičko razvijanje analognih filmova nas konačno i vraća na onu sliku sa početka analize. Povratak u Hyatt. Da. Hotel Hyatt, 1997. godina i dodela nagrada Disco Bolos. Gotov proizvod, taj CD-ROM pod nazivom Užice nekad i sad, sadrži u sebi 3000 stranica teksta, 3000 fotografija, više od 100 mapa i na desetine video i audio zapisa. Mediji su puni hvalospeva, stručna javnost prepoznaje tu inovaciju, sve je tu. Pobjeda bi trebalo da bude prosto puka formalnost. Šta se zapravo desilo te noći tamo za stolom? Pa, desilo se jedno bolno otrežnjenje. Ali ovog puta ne od strane one inertne birokratije, već prosto od načina na koji su funkcionisali ondašnji poslovni sistemi. Aha. Nagradu u toj kategoriji izdavaštva nije dobila mala, inovativna firma iz unutrašnjosti. Pobednik te večeri je bila velika, etablirana beogradska firma. Sad, mene zanima da li postoji neko tehničko opravdanje za to? Da li je, realno gledano, njihov proizvod zaista bio napredniji od ovog iz Užica? Ne, nije se tu radilo o nekoj tehničkoj superiornosti proizvoda.
Ako ovo povežemo sa širom slikom, sama ta ekipa iz Užice je tek tu, na licu mesta, shvatila jedno onako nepisano pravilo koje je vladalo na takvim manifestacijama kod nas. Koje pravilo? Velike nagrade su po pravilu uvek bile rezervisane za velike sisteme i kompanije koje su ujedno bile i finansijski sponzori samog tog događaja. Joj, klasična priča. Da. Taj trenutak u Hayatu baš slikovito prikazuje neku sudbinu tih pionira, koji donesu neverovatnu inovaciju, ali naprosto ne poseduju ni tu finansijsku moć, ni neki društveni uticaj da tu svoju viziju institucionalizuju i adekvatno zaštite. Da, gubitak nagrade jeste veliki udarac na ego, ali pretpostavljam da je postojao plan da se makar sam proizvod komercijalizuje. Mislim, ako ništa drugo, digitalizovana je celokupna istorija jednog grada. Da, gotov proizvod. Tako je, lokalna zajednica je morala da prepozna vrednost onoga što je zapravo dobila. To je bukvalno gotova lokalna Wikipedija koju grad od tog momenta može slobodno da koristi. Nažalost, ta reakcija lokalne zajednice je bila verovatno i najteži, onako najgorči deo ove priče. Piraterija, ista ona piraterija koja ih je na početku inspirisala i edukovala, sada se okrenula direktno protiv njih. Aha, naravno. Kultura kupovine nekog legalnog softvera prosto nije postojala. Umjesto da kupuju originalne izdanje i podrže autore, ljudi su prosto presnimali te diskove i delili ih besplatno između sebe. Pa da, to je onaj naš čuveni mentalitet daj da presnimim od komšije. Upravo to. Ekonomski model je u samom startu bio osuđen na propast. Ali, pazi ovo, onaj institucionalni poraz je bio još drastičniji. Sama opština Užice je u naredne 2 decenije od autora otkupila ukupno 8 primeraka ovog diska. Čekaj, 8? Da, 8 primeraka za čitavih 20 godina. To je stvarno poražavajući podatak. A šta se dešavalo sa bibliotekama? Mislim, one su zakonski obavezne da otkupljuju i čuvaju izdanja od lokalnog i nekog nacionalnog značaja. Ovo je na kraju krajeva istorijski dokument par excellence. I tu dolazimo do onog potpunog apsurda okoštalog sistema koji smo već pominjali kod onih hotela na Zlatiboru. Autori su ponudili diskove lokalnim bibliotekama za taj obavezan otkup. I? Bili su glatko odbijeni. Zašto, pobogu? Zvanično birokratsko objašnjenje koje su dobili bilo je da biblioteke u svom onom strogom klasifikacionom sistemu jednostavno nemaju zavedenu kategoriju za multimediju. Znači, ako nije od papira, ne postoji. Da. Institucije su bile dizajnirane isključivo i samo za papir. Sve što se nije moglo listati prstima, za njih formalno nije ni postojalo. A koliki je to zapravo bio apsurd, najbolje nam ilustruje jedan podatak koji sam pronašao vezan za inostranstvo. Šta se desilo? Zamisli, ubrzo po izlasku tog diska, čuvena kongresna biblioteka u Vašingtonu naručila je nekoliko primeraka direktno iz Užica za svoju ogromnu onu globalnu arhivu i to uredno plativši po $100 po komadu. Čekaj, najveća svetska biblioteka je to momentalno prepoznala. Jeste, najveća svetska biblioteka je momentalno prepoznala značaj te baze podataka, dok su u rodnom gradu tih istih autora ti diskovi tretirani bukvalno kao neki neupotrebljiv komad plastike koji se, ne uklapa u njihov pravilnik. Kakav neverovatan kontrast. Mislim, sa jedne strane imaš tu malu ekipu koja radi posao celih instituta, ministarstva, arhiva, stvaraju viziju nekog digitalnog društva u državi koja jedva održava napon u sopstvenoj strujnoj mreži, a sa druge strane, taj sistem nije u stanju ni da ih evidentira na komad papira, a kamoli da ih podrži. Dakle, šta sve ovo zapravo znači? Pored tog nekog istorijskog svedočanstva o njihovom radu, čini mi se da ova priča ostavlja prostora za jednu mnogo dublju, pa gotovo zastrašujuću analizu o samoj prirodi tih digitalnih formata u kojima mi zapravo danas živimo. Pa upravo tu leži ona najvažnija lekcija celog ovog poduhvata, koja debelo nabilazi neke anegdote iz 90. godina. Svi ti gigabajti podataka, tih 19.000 radnih sati, sav taj znoj, ono silno prekucavanje slova, vožnja po ulicama. Šta je s tim danas? Danas, nekih 30 godina kasnije, sami autori svedoče da taj njihov softverski masterpiece više fizički ne može ni da se pokrene na ovim modernim Windows operativnim sistemima. Prosto ne može da se otvori. Ne, arhitektura operativnih sistema se potpuno promenila,
Onaj stari kod je zastareo, a pošto, nije bilo nekog komercijalnog uspeha o kom smo pričali, nije bilo ni finansijskih sredstava za to stalno prepisivanje i ažuriranje koda za neke nove platforme. Da drži korak s vremenom. Tačno. Program je jednostavno prestao da postoji. A ironija je da celokupan taj ogroman rad danas opstaje isključivo na tim nekim mrtvim diskovima po fiokama i u običnim PDF formatima. A te iste PDF formate su godinama kasnije, zamisli, same te institucije molile da preuzmu za svoje moderne sajtove, jer je samo Multisoft jedini posjedovao taj precizno digitalizovan tekst tih veoma retkih zavičajnih knjiga. Vau, pa to zaista postavlja jedno ogromno pitanje o krhkosti ovog sveta koji trenutno gradimo na internetu. Fizička, ona prava, papirna knjiga o istoriji Užica, ona i dalje stoji negde na polici i bez problema se može pročitati, ista takva kakva je odštampana. Da, papir je trajan. A jedna onako briljantna digitalna enciklopedija u kojoj je utkano toliko neverovatnih inovacija, prosto je isparila pod zubom vremena. I to samo zato što, sistem nije brinuo o njenom stalnom tehnološkom održavanju. Mislim, ako jedno takvo remek delo može onako tako lako da se izgubi pukom promenom operativnog sistema, ovo ostavlja baš veliko pitanje za celokupno naše današnje društvo i svaki onaj naš sledeći klik na drugme sačuvaj. Slažem se, to tera čoveka da se zapita. Koliko je zapravo trajno to naše celokupno digitalno sećanje na cloudu, na hard diskovima? I šta će tačno ostati od svih ovih današnjih online informacija i brzih vesti kada ova naša trenutna tehnologija postane jednako zastarala kao ti Windows 95 diskovi? To je, nažalost, pitanje na koje ćemo odgovor saznati izgleda tek kada bude prekasno za bilo kakvo backupovanje. U vreme kada je znanje još mirisalo na papir, a računari bili retkost, ne obećanje, pojavila se ideja da učenje može da bude živo, interaktivno, multimedijalno. Tako je počeo Multisoft. Pre interneta, pre platformi, pre klikova. Multisoft je već spajao sliku, zvuk i reč. U Jugoslaviji, gde se digitalno tek rađalo, nastajali su prvi koraci multimedijalnog obrazovanja. 30 godina nije samo broj, to su godine borbe sa sistemom, tržištem, navikama. Godine u kojima je pira bila jača od podrške, a vizije često ispred svog vremena. Ali znanje ne odustaje, ideja je da deca uče drugačije, da škola može da bude radoznalost, a ne samo obaveza. Ta ideja je opstala. Ovo je podcast o digitalnom obrazovanju, ali još više o ljudima koji su verovali u njega. Dok još nije bilo moderno, o pionirima multimedijalnog izdavaštva, o Multisoftu. Danas, kada je digitalno svuda oko nas, vredno je setiti se onih koji su krenuli prvi, koji su znali da znanje mora da prati vreme i da obrazovanje nikada ne sme da stane.
Slušate Multisoft podcast. 30 godina unapređenja digitalnog obrazovanja. Priču o viziji i strajnosti I znanju koje se ne gasi.